kayak gie tenggorokannya garing, kayak sumur garing kok, suwer. Bener gue Van, kayaknya awak dek butuh sing seger-seger sih. Men bisa gak semangat, men boleh fokus dalam tugas. Ah, jare sapa? Kayaknya nggak ada solusi sing paling ampuh. Jare sapa ngon sing garing orteng seger. Apa gue dit? Air mineral biasa, paling ya rasanya pada baik kayak banyak balon main nyong. Ada salah Van, kayak bukan sembarang air mineral biasa. Kita namanya le mineral, air pegunungan asli, sing nganggo teknologi canggih, jadi banyaknya higienis. Lah, bener gue kata Radit, le mineral ki beda. Nek diombe, rasanya maknyes seger banget. Sing paling khas gue ya, rasanya anak manis-manis siti. Masa rasanya legi, kok darahnya gak penyakit gula. Bus, ada salah. Gue lagi nih butuh gara-gara gula, tapi gara-gara saat karo kandungannya gue seimbang, aman baik, tenang baik. Bener banget ya Van, apa maning le mineral gue duwe sistem proteksi. Nah gue segala rapat banget, jadi pokoknya aman lah sekangkuman. Wis, rasa kayak ngomong dirasakna di sensasi nih. Ya bener, rasanya seger banget ya. Tang bakal langsung nyes banget. Bener jalan nopal, anak manis-manisnya enak banget ya. Bener kok. Nek kowe pada arep awake sehat, karo ngrasakno sing anak manis-manis Ayo pada ngombe mineral, pancen anak manis-manis